Josi kanisa wase Eastern Cape munye utawusuka eMpumalanga. Basi bana lo munye lo wale eJosi lo bayibanga police lokebana Smile 67 of the time. Wow, there's 67. The sister of the most likely. Yes, lady wants to some local Sato 1. Some of the class at 1. Some of the that it's under it's a from verse 1 to 10. Now, about December, what was it? Someone will tell us to go on and Canada and walk a sheep. All corner involved in the tea, Lay Sophie was an amateur. Evende intaba black fly. Ibita layo bekum ekhaya umsawa Jehovah, umsawa Elihu, umsawa Taho, umsawa Sofi, Ephraim. Abene bafati ababili. Lo munye bekumhana, lona lo munye kumPhenina. Phenina abene bamfana, kodwa Hana abende. Yonke iminyaka lendvodza yayisuka edolobheni layo. Yenyuke iyokhonza inikele umhlatshelo uSimakadze lomsomandla eShilo lapho uHofni naFinehasi emadvodzana aEli babaphristi baSimakadze khona. Kwakuthi njalo nakufika ilanga la ekhana lekuthi ene umhlatshelo yena abele umkakhe Phenina nemadvodzanati akhe ingxenye yenyama. Kodwa abethena kabelahana ingxenye yakaHana ayiphindze kabili ngoba abemthatha kakhulu. Simakadze abesivalile isitalo saHana. Njengoba beSimakadze abevale isitalo saHana, lozwakwabo abevamise kumchukuluda khona ade uphatheka kabi. Nokuchubeka kwenteka iminyaka ngeminyaka. Abethi Hana nakanyukela endlini yaSimakadze, lozwakwabo amchukulude athi manje Hana akhali, angeke adla ngisho nokudla. Elikhana indvodza yakhe abekhuluma kuye athi, Hana ukhalelani, awudli ngani, ukhathatekelele. Ile angikholwe kakhulu kuwe kunamadvodzana lalishumi. Ngalesi sikhathi bathi kube baceze kodlani kunasayishilo Hana wasukuma. Umpristi abehlele esitalweni eceleni kwemnyango welithempeli laSimakadze. Ngenxa yobuhlungu ukukhathazeka kwakhe emphefumulweni, Hana wakhala kakhulu wathandaza uSimakadze. Amen. Amen. Bazalwane siphila evela khona nasima Kristu kufanele siqaphelisise. Selenjana leBhayibheli yasiyana kanyenti ukuthi abakholwa abaqaphele abaqaphelisise. Dinendiza kepha nje sisato ngaba ngokuthi leBhayibheli inkosi yalelive leyosathane iyasizonda iyasinyanyisisela konke lokubi konke kucishe litshitshela ngakithi. Ngoba iBhayibheli abakhulu abayinjani abaqaphelisise basaba. Kepha-ke noma kunjalo ngifisa ukukhuluma namhlanje okunye nje efasithophela. Ngifuna ukuthi
qaphela mzalwane, iphiko la Penina. Amen. Careful of Penina's voice. Liqaphele iphiko labana la Penina. Liphiko la Penina bazalwane lalivakala khona. Livamisa ukuvakala noma lavakala noma livakala nakunesimo lesibi lesi-adverse, nakunesimo lesingasisihle, especially kulomunye umuntu esimele singasikahle singasisihle, then uyaliva lapho iphiko la Penina. Kodwa nakukahle bantu bakumoya kabahle konke ehle uNkulunkulu babaphe amanana ngeke ulive iphiko la Penina. Nithi be careful of Penina's voice. Iphiko la Penina bazalwane, it does not encourage. Alikhuthazi iphiko la Penina, alikhuthaza. Alijana, alikhuthaza. Liphiko la Penina lide intuthuko, no comfort in it. Amen. Phiko la Penina. Liphiko la Penina futhi alinawo emagama lakhabo, edifine words. Iphiko la Penina alinawo. Ngisike bazalwane, liqaphele na ukukholwa inkosi Jesu iphiko labana la Penina. Liphiko la Penina futhi bazalwane alikwazi ukusiza, it cannot bless you. The voice of Penina cannot bless you. Liphiko la Penina futhi bazalwane lide nje idududo, liphinde lide ngisho luvelo, compassion. Liphiko la Penina, the voice of Penina bazalwane lide compassion. And now liphiko la Penina bazalwane is lacking something spiritual. Ukhona lengenako kamoya liphiko la Penina. You know, Penina bazalwane, she was spiritually detached from the spiritual level of Elkanah and Hannah. Abela kaya, kodwa lelizinga lakamoya la Elkanah indvodza yakhe na Hannah, lelizinga lekakhulu yena Penina abengekho. Kude lawo makhanda khona la embhalweni ukuthi abesonzela sokusonzela kulezinga labo. Hallelujah. Listen Bible now, lo Penina. Bekani ifithi yolembi, ifithi yokukhuluta, kolo umoya lomubi lovela kuSathane lebeka nawo a-operate ngawo. Umoya wokukhuluta, umoya wokuvisa buhlungu, umoya wokulala. Umoya waSathane lo ukhona ebandleni siyawukhupha siyawurebuka. Nawo khona umuyuzi umngama nokubani umoya wokulala, wokuprovoka, wokuvisa abantwana kaNkulunkulu ubuhlungu siyawukhupha. You know, let it Penina. Penina abephila indlela ephambene legama lakhe lokulisho kabana. Ligama lakhe lisho pearl. Labanye bathi uhlalo kuhle noma ngamanje lamahle yini. Ngibona lokho nje uhlalo kuhle begugu of great value. Angithi kodwa yena abekaphinda njalo. Abephendele phambili nalosho igama. Ngiyakuva manje. Bekaphendele ubili phambili negama labana la. Ngoba sinalo inkosi ebazalwane manje ukuthi bayaphila babonakala kahle babonakala ngasivele bakahle betakahle baphuma ngenkulu beda njani but ukhanze ukuthi le mpilo yakhe ayisho ukuthi
of great value, spiritual value, great spiritual value. Ibandla alibenefiti lutho ngaye, asitakani msawo ngaye. Kepha nomzalwane usenza wena position ekahle mena ufaka usezimeni phakathi. Phela ngabika kanjalo naye njengegama lakhe lo lisho igama lakhe. Amen. Esikugenza lo livila le people la le kwenda ekhaya bekubhili distractive le people la bephela la ekhaya bela bebhili limada likhulisa ikhayisa abantu le people la it was distractive the people la kodwa upsetting ibona spiritual upsetting ekhaya lokuthiwa abakunyaka bemantso uyakholwa lapha ukufundiswa ekhaya alapho but people lakhe was distractive people happening ngiyokusamhla bazalwane be careful of Penaspan's voice kungide mhlawumbe ayibreka ekhumeni kwabo ngoba iBhayibheli yasho ubhekane bantwana alishibangani bantwana yakwadi yasho besifazane nesilisa asiyosibangani ukuthi bekane bantwana uyamakhela wesakwenu nawe bathi ukhuluma isasho ngazingene nomkhuluma ngibuku akhuluma ngibuku asingashathi kukangaka ngitela bantwana bakho ukhuluma kusilo sengibuku bantwana bantwana akakhulumi ngibuku ukhuluma nami lapha endlini nawe lo yeni ukwamile nawe ukhuluma naye uyakhuluma spread nibataba nikuzelana nikumelo ya spread at the expense of labanye emotionally balimali iphimbo laphelina amen sathi kulungana sisithi expose bonke kuphela lesibili expose bona bathi expose la bona bese babili bashalayo sashimala la fike bona sicela bonke kuphela abadati sesiba expose lesibili abekela phambili. Be careful of Penina's voice, Pastor Lord. Yeah. Amen. Mhlawumbe beyakhuluma athi lapha banakumbula kakhulu bakho lapha banamoya asakumbula bajenza abaningi bantwana kodwa basakhona banamoya basindisiwe ngoba babaniki ngani bantwana ukhuluma Penina ula rekhale khona la setting le khona ukhona what in and out yakwayo khona bathi khuluma nje Penina basaba learn to identify people la Penina funze uliva people la Penina funze uliva ungakhubeka uzokhubeka uvele uNkulunkulu yile Penina ukhuleka uzoke police yile Penina funde umphendule uNkulunkulu asiva ukona hana akiwisha ayikona akiwisha phana akiwisha phana lo uthanda kuphela manje wathi hana ngeyisekehle kuyelevini yakhe nakuqhamuna ekhaya la endlela kungena all difference kuthi mbalo khona mbalo wakhona mbalo ngcono mbalo asingcono bathi sonke sibabantu balebothi Jesu khona hana ngengakuhluphe itiyo ngengakuhluthuka wangene hana asazi ngokungazi utawufana na Penina uye awusethu high level ubuya phansi ezingeni lakhe so ukhuluma ilanguage yakhe verse
emotionally. Emphefumulweni Hana wakhala kakhulu wathandaza kuSimakanzi. Kuhana umshado wakhe waguquka waba sihoko. Umshado wakhe waguquka waba sihoko. Kepha asihoko nje usihoko nje abona ukuthi my man ayikho bese. But lakhaya sekubi uyababa kumunyu ubuhlungu kuhlala ekhaya la. Ngifuna ukushola kwaza kubaleke njengoba siyamtwalisa. Kubaleke nokukhona. Ube nemkhuba ufisa lapha. Because of you. Baqoqe ngawe bakhala because of you. Bangafise lutho, bangakheleze lutho ukhona. Angikhuluma ngayo. Ngikhulumele khona ngakhona bazalwane. Kathi umzalwane. Kunebantu abesanganya besebantu abakhulu, abantu ababi abesanganya. Kubalekile. Bakhale baningaya. Bakhale baningaya. Bayajuza. Ngengaya. Benzele njani imelo ufile uyento umzalwane. Atomdika mhlasinya bo. Hamba udalasha. Kubalekile. That's not a blessing. You're not blessed. You are operating a spirit Zapenina. I'm provoking it. Purposely. Listen, I'm provoking I'm miserable. I'm just I'm provoked. When people use my language, provoke. That's a bad spirit. Mungkin kalau sudah debate sudah mana, so kalau debate nak, so macam nak biar itu dah boleh. Kenapa bukan aku? Hah? Kasih je sampai nak orang boleh. Sah. Lalu kita sama nama. Masa waktu ini aku, aku kurang apa ni? Mereka pesan ini, be careful, open as voice. Jangan masuk bukan hal yang saja. Bawa baju. Bukan apa sesuatu yang baru bukan. Bikin open as force. Benar asal curi asal kaya kaya. Lakah lalu berikut lakah asal pun. Kuasa tisu mereka selesai. Amen. Fosse qual a escola, bem provoca, negativa em ninguém a mundo. Não fundo o versículo de paz. Nessa tão new aí a mundo, porque provoca so that she can miss things there, so that she cannot be blessed there. Say that every year I have valid, not today. So big we enter a party. Help us. Operare secondo diventare un efficiente, considerazione, compassion, full of comfort, full of love. Il tempo è vero. Non è dato tutta la vita. Ci vuole una. Ma facciamo pure una cosa a fare così a giorno. Solo pure. Pure a fare le cose a fare la lei ma ci mena niente. Guarda tu. Alleluia. Dio pensa. La famiglia che non si va che la coppia e mamma che non mi dice. Ma pure non cascia. Agora ci sono tutti sappiamo. Ma ci sono penina, un gran sommelier che va a coprire il sole. Adesso che vedete pubblica il sangue. Può prendere il sole, mi avanti.
Selesikhathi shumayo. Yabantu kuphela besona, kuphelile. Besona. Wafikela futhi abahlala. Wafikela. Be careful of Penina's voice. Kaphelo. Penina. Azange aphile njengoba igama lakhe lisho. Azange abe ne-value njengoba igama lakhe lisho. Bantu bathe inqoqetimbi nayitinkulu bathekindiswa kwimaphiko apheliwe. Kuba nebazalwane kanti kumaphiko kanti umzalwane uthimule. The whole Christ umfana lo. Lela kusizema. Lele yathi ebadle. But ufike manje kathi sika ukukhuluma naye. Lakatima athibulale umzalwane. Mhlawumbe ngaze kuvela. Ngaze athibulale umzalwane. Sometimes because of Penina's voice. Ngoba Penina's voice is not even grateful. No mina lokhekwani no ngathi wentani akabongi ufunda kusona ngempela. Kulokuselela umsoso siqaphele. Sisihamba sendawo kwesiqaphele. Live la Penina magama Penina. Yesuza mina mhlala Penina. Hallelujah. Amen. Noma sinache emagama excellence. Libera umqhubeka bathi siyasho umuntu bazalwane bawusubethe usubetha amagama umphofo omkhulu ngemagama okhulu ngemagama bese lamagama bese ya-etha kodwa umqhubeka ngemagama manje makasela nje bokhaphela lesengathi ubelini for me ngaphala kaphela nje what you say to each other and say Penina. Sasa bana. Akundo sasa lo salwa tumawa beka. Wewe unataka pela hapo tuone. Wakana mawe hivi. Basi mama makaya. Mama sosala. Mama bana ina mati. Bonda Sasa maso. Yang ini kapela ini kapela kapela. Yang jaga ke. Be careful of Penina's voice. Penina pasal beneficio lembi. Seshi. Beneficio lembi. Nemoya lomumbi. Noma asawa mungwe. Banyama spiritual. Asenza weni na useti ne spiritual. Sasa uveli wena, kwa hiyo wako joy, ofu sipati msalisi mbali kijole. Sasa uveli, amigo, sasa uveli. Kutumisalo, samba, uni kijole be. Penina yeye even hak, ali kijole be. Wewe jabura, ashaima pigo, lomina mfumo, wewe laya. Wotula na bese ni kola la kwa spiritual kola na ali sinemazalo ayanda akubera no make so we want share so I can position could have never testify ngene lutho amemphayeni amna dabe khali to see promise of it when you are paying your soul to take such a decision kutama koni fully be careful of Penina's voice. Muslim. Bawo ke bila ke khona kujana. Ayi kityo lembi basala. Ignorant. Gende ya basala. Ungana ngumfana kityo lembi. Gende. Amigo, gende. Ingakusa. Gati sawa na tatu ya kupana pale. Hapi imejitolea mzima kupima. Ina kushona. Baba was guilt are afraid.
ngithi mina abantu basadwa laba lehlitiwe lemina batamniba anyaba yemabo laba isomela laba basadwa kodwa lehlitiwe ifani yapheli isela abantu kubi kuba mwana ophumelele ujayi Kaya kuna abantu kuna ngokukabi. Ai basalwa. Aba baphele kwebo mara baphelwana. Babathatha bangaba. Ngiyabona yasaka. Ngiyabona ikhala. Lo bakhona nje awuhliphi awuma awuhliphi obese manje awuthula. Azazi nalihlala khona ekhaya. Kale ehlala. Ngafundiswa. Yebo thathe umfundisi wami. Impi ethi kana baba indaba yethu kayihluthiwe kwishanyele ekhaya lamaboni ukukhona bese umoya la spirit lapha sesiyala lapha wathi kana fikuza isibani yawo awuthaphi ngathaphi ngejani sithambulo nikamele Matinda nakhipha ngisaba. Enjani? Futhi siyabona bona uyabuza. Ngisaba bana ubomba nakabo. Ngisaba. Isiphambana phakathi ekhaya. Ngisaba. Ngisaba. Yebo ngiyama sokuthi suku. Nani? Njengamina ngiyamsaba nonke. Bakhala manje kwabo ubakala ngizongisa umuntu ongathi be careful basaba of pain as what once the Bible lithi umuntu ukhuluma ngokuqala kwana kwehiti lokho manje kukhuluma ukwele bona la uyaphefumula uyakhipha lokho ehlithiwe kusho Jesus umlomo ukhuluma ngalokwele ehlithiwe mfana ehlithiwe the abundance of the heart kodwa nje wabona ukuthi hana benelo lembi agwele kubi phakathi kwabo that is why beyakhipha bona befuna bona ukuba aphefumula bona ngoba ugwele bona aphakathi kwakhe lapha umphethe ishumayela utshebela phansi yana mkhathi unathaka ngabe la nabagezelo basikisha ofisa basikisha sona kanti sesesana yebo siyakusida la siyawulapha libande there are times lapho yakolelashwa lingahambi ibanga letifo ligule bonakala itingo nemsebenzi waNkulunkulu limali baphume ibandla lingalashwa kufanele lashwe banga bakubanda banga imoya phene yagena nibona ukuthi abantu bathola imoya baphenile akase operate ngesimati yangiyo nendlela ebhekile so sebenza imoya ophenile akunothi uphuma nje abantu esikhathi sikhulele kakhulu anawe besikhuluma ngo nakugcwele magane bantu kugcwele inhlebo otokhuluma ukuphoshiwa ngoba ukhuluma ngeabundance okugcwele lapha kwakho phela wagcwele kubi kodwa phakathi kwakho kubi that is why abeshi that's why abeshi kulokhu akasetshele umsana yathanda sowesikhathi basehlulu basetshele umsana asikhumbule neba hallelujah wakishe ebona incika ngoku isana sinizi uthi kukhona umuntu ehlale lokuba khona njalo bazale bathathishelana yesakho yenza iphimba mini igama lento thoma John
litho indoda yasiqi, indoda lesaba, indoda yengcwele, indoda lethandazayo, indoda kaNkulunkulu ekhwelwa uNkulunkulu. Kwasoma alingwa lemledo beyifika malanga linye. One day kusathi siwa khamba uyasekude ifika kunje sekushiya abantwana abafile bashaya intulu bashaqima wabegcineze bashito bonke wow emadolweni ukhala uNkulunkulu wathi wayobonga nakhona ubonga. Wafika chapter 2 nafika chapter 2 umngake wangena moya Kena moya kanti sohamba naye kwakusekile nakusekuhle bale imoto bane bonke bane igama sesekuhle basesebenza bonke kuhle kube phela umsebenzi khamba kahle bonke basekudala ngoba bahle kodwa abantu bashinjalo umakhala manje ya kupita ngeke kuhamba kahle kodwa bakanenzela sesekuhle bahle ukhuluma bonke kokolozi lapho na walofajari bahle kahle wafika sikhathi lapho sekude kude baba kude tiko kude tifu kude timbudi kude konke uyayithulile sekude konke. In one day he became a poor man. He became miserable in one day. A rich man in John, a poor man at the top. Kalau paham, saya masih bersama guru. Itu saya katakan. Kau bersama guru, kau bersama guru dari semua. Dapat. Good. Kau punya pesan soal belajar. What's we are going to see Virginia. Was joining a board. Swabi. What is so nothing like good. A short mandate. A fee. Not that if I am the moment pay. The short the moment. The fee. Oh, what's called a fee? Now, as a human being, now that's your feel of the human parliament. I pull the people, what will you get? We have to go to the moment. Dead, you to it. A good woman. What are you saying? Oh, people who are so bad. They can hear, I think behind it to now. Some people are like it. Kunanya, kuna situation. We are dependent on the situation. We are winner. The people are winner. The same. Na the same. A win. More more than ever. But we are same. But I don't see it. Lost it. My friend. Lost it. Uta even people are paying us somewhere somehow. What's that? We come Christmas. Yeah, we come. Because it's one thing. Yeah. Since what being but I'm saying, what again? Since now we are saying, yeah, what's ready? As to would save. I know you don't see. I regret over the years. This is something that I don't have. But when I do, I saw you will see. Kalau orang dah musim low kan dia sekolah. Boleh tak? Dia sekolah. Pasti aku bisa post di sana. Anu pun tahu aku bisa buat ini. Nak apa dia sih? Halway. Yasa. Kungkulu boleh kan? Yasa. Nak kau dah lupa. Tahu boleh ya? Kusuai dah. Nak kau dah lupa. Kau dah lupa sih. Nak kau dah. Dah lupa. People are paying Lord capitalize as many. As many. But let's see much. Like not ever there. When you ask anything like that,
Tuna wena ubekindele utabeka uphenda nebakho uphenda lawuvela. Badakhuluma ukaka. Kwafrasiwe is negative bekindele utabuka. Semakubi basemkhankasweni ukuthi lebandla alife penalty shit. Penalty voice. Be careful of penalty voice. Lo mama ngabekasi kujobe bekayebe uNkulunkulu awusibekele wena. Bekawu nakakukhona nakabuyaphila nakabunemandla bekayebe. Lento leshiwo phela uhambe. Kuthi uNkulunkulu wakho nakabuyakhona yaphela. Akuyangike lenyumba bethu. Usebenzisa ikhawaza ngathi ikhawalela. Ngiyasebenzisa nje kweseko masemo siyabana sala. Akubiyela uNkulunkulu beshe nanga ukhona uyaphila lo uNkulunkulu wakho bewuhamba ushikela Roma. Ube hey yasipiwe hey masipiwe hey. Uyathi nawo so 35 bantwana. Empire. Openly capitalize as negative all the time. Nasikahle simo, sipromising simo, simnandi simo, sikusaba simo, kube prosperity ngeke mfebele. Ayishwasala. Kwathi ngabona ukuthi noma kunjalo basabana. Unemandla abanqoba khona lapho lephiko lethu. Haleluya. Banqoba khona lapho. Ophela impela. Abiphela. Sawumoba nabaphela ophela na. Sawumoba. Amen. Asikho simo ebazalwane. Noma liphiko lelikhona kakhulu kwenza umthandazo. Good. Simo lesikhona kakhulu neliphiko lelikhona kakhulu la ulimanda wena lenza umthandazo. Niyazi mama isimende esile. Sokujele usikude lo kwethu esimanje kusosi. Kude simo lesintulo lesidifika kwenza umthandazo. Asikho kusiye simo sikhulu nesimo lesifuna umthandazo. Amen. Lapha sifuza ukuthi lokwamsida hana bazalwane nokusiyena wamake nomahlela khaya la abhilivele emthandazweni. Abhilivele emthandazweni. Don't get great victories leyo bazalwane. Kunqobo khululiso ukuthi kwendekile kwendeke ngenxa yemthandazo. Umthandazo unema-victories kakhulu lokakhomba weselela sendanawo. But walahla wona umthandazo uthi wena ukhulu umthandazo kwakhe mina ufundela umthandazo. Ufundela umthandazo. Kuthandaza yini? Kukhuluma nababo wakho noma mama wakho ufundela umthandazo. Kuthi bathi ngeke uthi baba wakho na mama wakho ufundela umthandazo. Luckily, kuNkulunkulu you speak your heart. You speak what is full here. Nokusho ngiyebe, nokusho ngemalini, nokusho ngagama la phansi, nokusho ngagama la kahlali, but you speak your heart. Lokho ngikubona. Kuna fikisa cool endiwe umthandazo. Naye sakho simo, noma sidalwe kuphelina, noma kunjani lesakho simo cannot be greater than prayer. Say for us. It cannot. It cannot. Nkopla bila Daniela Bible wafalo eBhayibheli wasiwa la kuthi umuntu fatha wena ngaphandle kwenkosi kaNyasi. Kuthi onke ngoshonze kulevenzi. Kuthi umuntu awukhona kuNkulunkulu ngaphandle kwaleyo sonke kaNyasi eBhayibheli washawuse. Kanti shawuse konje lo kufuna kutheba Daniela bayamthiya
manje umthetho wawukhona umthetho ukubona ngathi usethi umthetho omuhle kepha ngendlini afuna unyama afuna ifastela besetshenziswa elezalo azama usimangisa bese yahleka thanda ufuna unyama noma uyathanda ufuna unyama bese khona lesizwe bathanda kwakwelelo nomdiscover kwakuthiwe womuntu utawuthola thanda omnye uNkulunkulu nje asisithi nahlala uyawuphela lempande kwenyama kesenesi yakho kubekaniyo thanisi wena thanisi bamthola umdiscover mama nemikosi ayithande kabuhlungu bathi kodwa umsebenzisane lenkosi bamthatha Daniel bawujikile enkosini uthi ngonyama inzaba yakhe haleluya emasizweni yasema nguye Daniel asizama ukubesama nje yethi bosetithi manje kulapho kathathu ithi ukuthumela Daniel uNkulunkulu wakho ukuphelela awuphephisele uNkulunkulu wakho naye khona lapho kuDaniel ngosini khona lapho wathi manje njalo Nkosi uNkulunkulu indoda yakhe lapho kubesa laye sengiyibona abanenkinga manje kufanele indlela ukhishwa njalo bayisawuke simkhipha njalo sawuna njalo simkhipha njalo ngabe uyaphumela saphuma njalo okay nokwathi wasizamba izamba bese yiwaya hayi izamba kwathi izamba athi baba izamba dalela bala abantu abafayisa besana sokuthi ashokubese there is no situation bazalwa phela kuthi umthandazo kunye lofunako lokhi okanye kunye umthandazo ufunako bazalwane ufuna perseverance umthandazo ufuna ukuphikelela noma kuyenzeka kusasa noma kwenzeka kusasa noma mase kubonakala sikayele phansi but umthandazo the key thing umthandazo it is perseverance lale awuthandaza esigodweni nasithikweni uthandaza uNkulunkulu uphilako the key thing emthandazweni is perseverance haleluya senyasekunyenza Israel wawukhanda ukuthi yena yonke iminyaka she raised standard nendoda yakhe benyukele ukunyaka eshilo sele lekhaya benyukele ukunyaka eshilo every year was a benyukele eshilo then come to Shiloh this your place of rest this your peace bringer loyo letha thula so kaza come Shiloh this is Shiloh can also mean Messiah. Shiloh. Futhi Shiloh bazalwane kwakuyona izinkulu. Ingakabi iJerusalem izinkulu. Kwakuyona izinkulu yabantwana bakaIsrayeli iShiloh. Ingafiki iJerusalem. Sebantwana. Kulapho khona iShiloh kwake kwakhiwa khona ithabanakele eShiloh. Nemphongolo wesivumelwano wawuqhime eShiloh. Because kwakuyona hloko yabo religiously leShiloh. Ingakabi khona eJerusalem. Bebeke yakhona vele kunempriest nemadodana akhe baseva ethempelini eShiloh. Kusaconversion like iminyaka yokuconversion bonke bayakhona ukuthandaza. Bayakhona emana ebuyele emzaya. Ngiyathi ukuthi bafika eShiloh bafika eShiloh one day hlaliwe nje lapha umpriest omkhulu wabona noma engathi uyarefreshana ukhuluma ukuthi abanye ukuthi akhuluma uyakhuluma ukuthi akanjani wathi umpriest manje Thoughts are
What no man? No man la kwenda. Lenkas we. Because but she allowed her lips to soldier on. Even the voice. Because I pull the people. Because I pull the people. This how can I pray the magician? But my lips continue to soldier on. You know? I like that singing. What's no man can say? For that, I'm going to get more than but the voice is not there anymore. What is most of the people? I couldn't be the most of the people. More, there is no greater situation than pray. I go. No matter them continue persevere in prayer. So there is no greater situation than prayer. Continue persevere in prayer. International always not party do I look at president who are we? You persevere. La grande magicina. Amen. Tem dois mais conhecidos assim, como ele é. Conheces? Penina, vai ser que sabe, passa, ninguém vai deixar a ser deixado. O certo é que sai de, sabe que sai de. Na Bible, we have but countries don't get paid when they a sheep. Every year, but you can see. But what was that? Nobody uses singing people. So much of one day. You're ready to show them the past. What's that? No. So show the past of the world. Yeah, fool. Show the past. So show the past. What about one? Now we obey the thing. Yo every day. Miani no maya fuish. Même moi je dis non je peux pas. A challenge. A challenge. O mariage, a gente. Ya challenge. Do we are doing to na be wa. O bel. Sende. Shoot. You know? Não mexer, não mexer, Hana, mexer no já. Você acaza para o lado, tudo não vai te mal. Não se faz não, vai, ok? Dale, Jobe kana, pé, tena só pé. Então fala com Amen. We are issued. La pupenia buona, raccolta, la mano buona, anawe. Usted sabe, usted lo usted nausi, apertivo, stava depressamo, apertivo, stava sciopero, apertivo, stava niente da fuori, che ma lo quello. Amen. Come resti la sera. Some of many people that have in visiting. Now, it would know people opinion. I'm going to have so much better than the people opinion and know it. But you can still overcome. Hallelujah. You can still overcome. Penina, Pastor Bani, we are all better about what's happening. Pena yang memang wakam moya pena empty. Akan wala ukoje kule. Wala bakoje isukaiza. Bese musasi. Amen. In your sense when you say amen, la mako. Amen.
awathokozisa usizo lakho liphile izwi lakho uNkulunkulu wethu isiphisa empilweni isiphise emoyeni isiphise kosesebudlelwaneni nabantu bakho siyazinikela namuhla siphe amandla lusuku qaphela iphilo lomuntu iphilo uNkulunkulu wethu usebenzana bakho sabile ekhaya uNkulunkulu tekubule ukomoya ngamunye umpemandla ekunqoba in Jesus